Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Niwile nakambe hii an interesting video. Ngena hii Dr. Josh Riman na Dlaya Nyoka na Mr. Post. Topic yeri. Iman, swinga endleka Dlaya Nyoka a phohlise album ya Dr. Josh Riman. No. Okay? If angava a phohlise, Iman anga phohlisa ya President Ben Mayengane na. Okay. No well. Let's go and find out. So far I can find the chum. What to discuss it? Okay. No well. Before ngena kwala aranguleni la. Hey, chifanta le Ben Mayengane chi ona labana man. Nongsan ngwana lo umbale. Bona. Bona ntangu le bunzu le kahle hambi vader bunzu, hambi fire bunzu, hambi tanda bunzu. Isibela tilo. I don't know. Mara bona ni size man. Why ona labana man. Phela la no leswi anga mbarisa swona engara ango hoxanyana na marriage yo ringana 4 amahlweni ku ne yi kota ku n'wi ringana. Phela this thing is size 12 phela today. Vona lo n'wana ya hey va onele vana I know I women kwala ku ze ni vula leswaku or ni vutisa as a question angava Dlaya Nyoka a phohlise album ya Dr. Josh Riman I mhaka ya ku ni vone a live video, Facebook live video ya man ya GB the Caterpillar Man of War akara a hlanganya or a yevula Dlaya Nyoka hi ndlela ya ximxele henhla akara ku Dlaya Nyoka u nga tshami na ti enemies ta Dr. Josh Riman. So the enemies leti I vulava man because na swi tivi ku I vulava man because if it enemies leti nga tumbela hi nga ti tivi mara loko hi vulavula ti enemies leti ti tivekaka hi nga vulavula hi psychology na Mr. Post ku ka nga tivi lavan'wana maybe hi nga add mapela mara a va ha ri ti enemy hi ndlela leyo mara psychology na Mr. Post I ti enemies ta Dr. Josh Riman. So I vonake la ka hlamusela kwati na hlundzukini dimani ngari a ngo chika la movie la a ngo chika la movie na tlakola movha tikumeta le kule le leswi the way a kwatse swona dimani chipite Caterpillar a humesa na matihlo yan'wana ngari nyoka loko yi hupenkele. So lo mi vona hi ndlela yo fana le I tikombe la a heta a vulavula marito yan'wana ya chavisa ku too much a heta ku mina ni khendlini. Yes, a ku yena khendlini too much a ku mara a nga khendlelangi ku va a fuma a va na cash money I khendlele ku protecta vutomi bya yena leswi vulaka leswaku dimani I khendle hi xibodze a ni va ri loko va munhu I dye xibodze swi komba leswaku I nghene khwatini a nghena khwatini strong ra le Zimbabwe a secha xibodze a dya xi kuma loko a heta ku kuma xibodze a yisa ngangeni ivi yi dlayiwa xi cheriwa mirhi lana ivi a swekeriwa xona va chela na raja va chela na Benny spices Ben Mayengane spices va mikisa laha va ndla va n'wi nyika a dya ivi dideng leya yi prolonga yi lehisa vutomi bya munhu hambi wo fika laha I duvula hi bamu xi to ku hupa va grand ku xibodze xi hanya nkarhi wo leha. That is what he said. So no well ta nghena deep ka yaleyo ya ri khendla ya GB the Caterpillar I khale kha notice swin'wana ka GB the Caterpillar. Okay, yes, ku ta ku ri topic ya siku rin'wana yo fana leyo mara a ngheni so why a kwata so dimani a vulavula sweswo ri Dr. Josh Riman ku na vanhu lava nga endlela xitori ivi vanhu lava loko va endlela switori swa kona like ni nga nyika xikombiso psychology I kulele ka Dr. Josh Riman ni sungule ku n'wi tiva as artist eka Dr. Josh Riman mara I vuye a ndla yini a jikela Dr. Josh Riman a yi beefa strong ku ze ku vuya hosi Yesu hi ku Satan I tshama ri kwala misaveni I vuye khale Satan ivi then hala tlhela Mr. Post na yena u ye kwale a pfuneka na yena a fika tshunguliwa a vuya na music n'wana wa strong ngopfu mara se I le dua se di le ku chingeni di le ku chingeni di le ku beefing strong di vitana mkhulu di ri I xtika zero ma vona ku mhaka leyo ku this is out of order. So ma vona hala tlhela a ku ri na Ben Mayengane na Prince Rangana va nga swekiwa kwala the same time loko va heta ku swekiwa la na va hume va beefa outside luckily va vuyini mandrizis. So lo mina ngo sa hi mhaka ku fana le mta swi vona n'wina ku ndzima ngo se GB the Caterpillar Dr. Josh Riman a ya ha swi koti ku pfuna vanhu hi mhaka ku ya swi ta ku loyi pfuna munhu loko va hambana va tlhe va yi rhuketela va yi beefa
and va yi beefa hi swilo swo va swin'wana swa vava swin'wana i ti-jokes mara it's too much ma vona so swilo swo fana sweswo swi le ku onheni ka reputation or maybe swi le ku endleni ka ku Dr. Josh manje ku no it's enough is enough a na ha pfuni munhu okay no way a ngheneni la so Dima i tikomba kwateni because na yena a nga pfunekanga ka Dr. Josh i te yi la ku mikiseriwa album yi nga mikisi ene yena na yena loyi a munhu wo tshembeka fana na King Damba JP the Caterpillar a nga tshembekanga one to hangu huna befa Dr. Josh out of nowhere ku ri ha reason my boy so the well yena la ya bona ku enzakalana Dlaya Nyoka 2 days back tsale leswi landzelaka tsala ku all team Shiriman members ni tshembeni I will never betray Dr. Josh mara va zamile a vula yini loko nge shengi Dr. Josh ni tshembeni n'wina va team Shiriman hinkwenu i vula a katsa na defense a ku ni nge va betray mina va zamile loko va zamile vula ku ri album ya vona ya ba mara a yi fikeleli laha yena a langutele ku yi fika kona mandwisisi i ri va zamile ka mani va zame ka mani maybe va zame ka Mr. Post maybe kumbe di va hlanganyeni or di va nozolini hi ndlela yo fana leyo so no well yes ku na ti-comments timbirhi tinharhu laha ni nga ti vona ti vulavulaka something out of it Khongila a ku yes he tried his best ko va ku u humese na King Phosa hosi ya ka Gaza ivi Kennel a ku u phohlise album wena a vula mani Dlaya Nyoka ivi Alberto la I believe ku ri a ku na album yi nga phohla it was a marketing strategy xo endla ku ri Diamond a promote album ya Mkhulu and he did exactly what that you promote album unaware ivi xilumana ku va bile swinene kasi a hi lava ku twisa laha ku impela ve le ku n'wi kombeteleni Dima lo Dlaya Nyoka yes ve le ku n'wi kombeteleni laha va ri yi phohlisa album yes let's go to the next post here na yona yi vekeliwe 2 days back the inbox ti full miri ni phohlisa album ya Dr. Josh ni tshembeni I will never yes manje wa respond ri ha mina va le ku vulavuleni va ri mina ni humese album ya Dr. Josh ni tshembeni hi ndlela leyo so mina another question leyi mina ni fanele yi vulavula if rhangani n'winyi wa studio wa swi tiva yena ku i vekela ti-password ta njhani ku endlela ku un'wana a nga pfuli computer yena a deleta tinsimu ta important la so why va tshika computer why va tshika computer yi ri open just like that mara tifoni ta vona va ka va vekela ti-password ku ri va nga kumiwi ku ri ku na swigangu or whatever swo fana sweswo why va ndla mhaka ku fana leyo so lano I don't know mara I don't think lo a nga phohlisa album is within them lo va tirha swin'we kwala if so maybe in marketing strategies if I swona xikomba leswaku ri yeah phela leswi it takes a long time leswi wo fane i vandla ni pfula computer ti select tinsimu leti ti nga chayiwa ti sendela ka phone as MP3s ivi loko i sendela ka phone ivi then ti publisher ti humisa sendela vanhu via ti WhatsApp hi ku ya hi the way a ta tshamisa swona ka yini ka tracklist ti sendela vanhu na loko va kha va sendelana ti nghenisa leswiya hi ndlela yo fana leyo va tikuma va ti yingisela so I don't think mina ku ya mina maybe I don't think ku phohle album a swi phohlisiwi swilo leswiwa otherwise swi kuma ku va hava ti-password ka tikhompyuta vo yi tshika yi ri so ene loko wo ba hit i kuma ku hi chaya swin'we ene mina jealous swi kuma ku ni nga fika ni nghena ni tlhavetela wa ha yi toilet wa ha yo gijeni toilet ni tlhavetela laha ivi ni rhaba risimu ra wena ro nandziha loko i ya ri chaya ni rhaba data ya kona loko ni ya chaya ra vumbirhi a ka ha humi risimu ro nandziha ku fana leriya va ya se i nga ha bi rona okay mina nga ku yini Aris, un'wana na un'wana ta draw conclusion ya yena ka ti-comments mina nga ku yini no well sharp hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber kwala okay sharp